Kublai pibro te hakane ka video ngan batai khendiat chpang ka syllabus bat ngan sapan iru ya ki merit list jongki bal adap jongka UBSI mo ki hakan ko dur ki yo ki mak bagi skur dengan batai chon ko ngene ka margidon ki bakali chpang ka syllabus clause 13 yang ne la itu 13 te kan ka diga syllabus phapet yang tuk advertisement ka bal pan mi hi kan tuk notice te kan don halang ha kan tui tapi imta syllabus namtaka UBSI ma written submission for UBSI post kidan lightly paper kare general English kan mau magin dan precise writing, essay writing, drafting and English grammar matriculation standard next chong no she's part and 4 mark to be completed in 90 minutes. Paper 2 bade elementary mathematics, reasoning and basic science matriculation standard of 50 mark tang san 4 mark to be completed in 30 minutes. And general knowledge based mainly on Meghalaya. Lada mention no hang ne kan mau ada mention based mainly on Meghalaya tang po Meghalaya. Te pidi ban le baha kan ka general knowledge ki badai jong ka UBSI jong SI le baha mdei ban da kumno phapho pidi ban yo be naka GK mar bakade jong ka Meghalaya. Ada mention ane based mainly on Meghalaya. Naksis pamak alis kumrungno prapomak di banyo kata kat gajing onjong nga melak bentip lap nyo san pho lap nyo kan ka lap nyo sisparu melak bentip ya elementary science ru san phomak le bhai ka turu nomor ba haga English kine ki long answer presi writing kumdo mathok presi kumud ba pihap na kabajrong lai banta na sibanta pihap penred ban ai ka topik ya katu ka iyo bedah lathok sa topik essay drafting English grammar matriculation standard ini baru kini ten lebha bapen poi sho thong dan untuk pada jong ka UB jakadon tang sis pamak te kane comprises of 3 paper English grammar arithmetic and general knowledge nilak and general knowledge paper shall carry 100 marks total 300 okay jong ka UB dan live paper sispa kan long live spa te pili melek baha ka ba pipis ngo ba pila baha GK pili baha GK sispa magmo GK pili baha GK English test pen krek baha ka gono kham biang pham la GK pen lek baha ka GK ada dong tu des sedang ya English dan ya ka arithmetic ba science mix ka ju wanang tu bede jong ka AB bede tang sispa san pho Tublang tangkawe paper haju consists of paper only one paper only elementary basic knowledge of English basic arithmetic basic general awareness baru haju combine lum paper will be of multiple choice OMR base te sa leba te dap nang tu wala jongki ada batai nun kong te katarik jongki followers bat kini ki we 4 tip mentanang ai exam kanang betang jongka UB AB MPRO bat SI tenam tak ini kiwe pada kin sapentip hadin kan follower driver fireman tertarik itu 4 Mei tekin sapentip hadin jadi tarik nak dap syak ini kiwe kin sap Mei sajong gini temta ka datang jong gini ki UBAB kategori kini kiwe kan hadin kan don ka trade test kin sapentip adap nang ne pat ngan pen I yakimak kene matai ki mark merit list ki ba mi kene ka de result ko mi o arjar khat phra na makla kat kum ka yu te ngan pe kum no skur mak kno phamo ki ba de ya ka UBSI peng ne na ka jing mare skur phapho na ka jing mare skur phapho kare international ka de kiyo arspa ba hetam yu arspa khat ar ni open ketiga kini lahap na open ketiga general no tu aspa khadar te wonom ong shoi ga interview marba import tip yek interview ma marba ke interview kin select kumno kin select ban yor interview te ki hapan page shimuk ki batho exam ki don 8000 te kilap man select no tang marchitang gain ya man select ki khen yo tang ki rang ma ranking kita ki bawan kata-kata shu ki wan ba shajar kin yo page interview bat ki bawan shaka tam mi kata mat lakut kim poisho interview kin peket kum kan number of post
bat kata-kata ngut kinsa calculate bat kinsa penpoi syaka interview amde babarok kinyo orang interview ta apa yang terbaik prapo kanai po oke kasih jenda to aspa pras pa kanai punyo ngan pe juba kano boyo dunatam neki kasih tispa kanai po ar marbaka makade laispa no laispa tispa kanai po ar mud jk mud alis jk dan kredit bah jk general listening English ru pinyo maki lada pimla ru pinyo maki pejang tu kasih jenta ispan reply ispa so pesan karu ta ispa lepo ro nang yo nang kenyi gini ta ispa so atom kenyi garu ta ken last ejang kasih jenta okay. Last jong kasih jinda ada chispa sao posan te lada kumno pila ega jiki prapel plus reasoning life pra knach pocket way plus English kumno English pin skuri tu nyok san po nang san po pra knach po chispa sao po layo te le baha pila ban yok kam heru chance kadon madam dengan ma prepare bha kanang don por prepare bha hat kom kini mo te jongki napo garo hills pada yang ne ubayo khandai pu praru hakatu kapor uyo merit list kemut tu kapor yo marba kituna dama kada te jongki khasi kategori jenta kategori pada last Dehi shispa saupo san tengim la ban tip mau kapor kakala la ba kim bamta kin kham trim shu kin kham le bha shu te kan q ka yu kamrelis kin number kin q la hitlot giduna ka question ka shong ro ki bala ban to exam question ka e kiduna ban school la question ka suk la ki trim bo to exam kan q kan hiat temla ban predict lupa ma man ringa shpen i kata ba piti ban lek bah amde bandu jeng kermen na pio kono ru amde bandu jeng kermen reiban persangkat bala mla ban tip mo la jiek mno phila katai dengan try la era phi gitu ke badai jongga si tangine kuble jibun